Lajan kenjo shisnem kajing play ke school Sepsing Memorial High Secondary School Nongstan da umintri rangba kejela Ushri Conrad Sangma naduk ka khat neutrik kelankot arajar arpulai Henry kat haduk minta naduk bala play ke school amshim pat la ban penong yiki kelas nak benta ki khana school ki bapuli hakate ke school Hakajing Jurip Yagatiga School, Nakalyangka Nyotrep National Youth Front HNYF West Khasi Hills District, Lala Paka School Kadangsa Kongreng Batbun ki Khna School, Kimla Ban Shong Ha ki Kamra, Namar Bomdon ki Infrastructure ki Babyang, Kum ka Light ki Ben ka Bat ki Wei ki Jingdan Kam ki Bede ki Khna. Hadin ke jinglap ya ke jing tukok ke school nakaliang ke HNYF West Khasi Hills District ha ke jing sunran lang ke HNYF Sengkmi ha ke arfoi terik naiving ke le yo ban ye kendo yo menteri jang sarkar jilla ubadai pet ye ke tanat ke puli puthi urakam sangma halor ke jing bom pat terekam ke school Habukran Chikla Pathai Kubon nakaliang Joint Secretary jong ke HNYF West Khasi Hills uba Pascal Nongrum uloong bagajing pam patla ke sarkar ban penbiang ya kejing dan kam jong ke school naduk bala pli ka kala pelengo e ka seng bat kalawan ra kejing e ikinong hikai bat ke school hi barok kawai nakaliang jong ka sing chuma FB borok oi bat kamtam tasni hakani ka por nakitan West Khasi Hills kilawan ban kundu yo education minister rakam sangma di baydai nakaliang ka seng jungi ngiru nakaliang ka central body ngila yasno tilang markani ka issue namar ba ngila lapi ba ke education ni hakani ka state ka jungi kala phil lupai ban sia keren ni kata ngimi ba kan kiyo ipet nang penong lani hasor ru namar nga iba ya ka education man kahi iba gila aswi la ya politics bet kata ka ba ngina kaliang kaseng ngim sultan di bat na kaliang kaseng ru ka jingi kendu jingi mun tahu rakam ho to la kular ya kata ka jing kendu jong ba un chim khiai kata ka school ka bede po nong sten ka Sepsing high secondary school ma la kular hi ban chim khia ban le ki badan kam bat ka badang sateng Tengi pun nakaliang kaseng kamtam nak central body ini butlang ini butdian be kani kam kanang ba kakam kan poi sakmat bat ang ni sakmat ru inang yai butdian susu be dai be education namar bang ngan kan piang sistem namar ba ka education hi haka state jungi haka state mekalai jungi kala phil naduk ipor mensua wat hadu mentaru ke iba kasat kumju ke iba nang kelam piang wanang kiu haka jing kamai spa be dai ka education ki ba kamtam ki private school le namar ngahapkan ni kini private school ru namar kakta namar ba ila iba man usnam ngilap bet ba ka school kasim bet ka kabu ban mo ka bay school ban yakran namar kani ru ngahapkan mo namar kani ka bapen kay bay school ru kamtam ki kena ki baduk ki bajenjar bapli man usnam ngai iba ka renewal fee ru ki pan he bet ka bay school ru ki pan he bet Bede bakani ki issue nginum simplicity hi ngin sale iman man ki school lani ki private school ngin li ai ki jing tho ba yadai bat khamtam kini ki by school ne ki kot ki slaru ngi hap ki bon ki ngin le be ka jing tho ngin kendu man ki private school ya kata hi be siput Nang youth front na po West Khasi Hills ngila yo man ya kendu ya education minister RK Sangma hakibede bet ka new building lene ka building ka batmai jong ka Sepsing Memorial High Secondary School ti ka jing sakut jong ka building ka bapenlong ini mangin lengo bat nagliang jong ka school ru kan lengo bat ka bapenlong ini mangin shim ka decision min wan mani kendu ya education minister kadai na marba nadu ka khanyo tarik jong u kulalengkot sunam jong u sunam archar pulai ba ngiu i ba u chief minister jong i lawan ban pli ka building Kabaleng kolong ba habalawan ban pli ka building. Hajing sha ladai ban biang lut na dak shadong. Hadre habang ni pej mentah ka building. Kiduna nadu ka furniture nadu ka connection jong ka nangta ka electricity nangta ka assembly ground
but cibun ke kijing duna kabala penlong ya kata school bah lengok hadu kata but kai kabang yo pan ikendu ikinu hikai hang tairu ba nakaliang jong kinu hikai kisam jing haga dei ketika building nomor bahadu menta kimbat yo ban penlong ya ketika kamera ka mai bakempat yo pan penlong kelas memang penlong sekolah ketika jaga tindakan yang ngajongi iwan ya kendu haga ni kesengi menta ngilawan na pona ustan bat kumjuru kajingias senrang lang jong ka center body gileyo lang ban ya kendu bat education minister nagliang jong iro ilakular ba in shim company bat in page ya kenika bentang bat ya kebakin sabudian bat kan sa adjective ti nagliang jong iro ngim shong klikti bat ngile nakapor sekapor ba ngin budin haka bidai bat kani kabenta bat haka bidai bat kanika school hapo Sipsing Memorial Higher Secondary School ti ka ikijing kendu ka jungi ka outcome jong ka jingi kendu ka jungi nang ni kolong ka ba ngi pej ba nang ni shikmat ngi community ba nagliang jong sarkar ba kan pendep kloy ba khnang ba ka jing jong ki nongwest jongi haka bidai bat katai ka school ba haka bidai bat ki khna puli ki no hikai bangin yo ban penlong school no ha kata ke ti khubule shibune na kamta kapor ka jong nilang baro ba ngi wana kene por kamta le